kitabu en babu dus dambugal sappo e ɗiɗa ɓangal ko ngal ɗo woni sakkitorangal e nder deftere aranere nden. Ngal no yewten fi ahkamil hayd fi ñawoje fi lordu wan nifas e ñawore ɓesugo. awalan aranun ɗum alhaydu hino yewten fi lordu ahkamihi e ñawoje muɗum ɗen. tawo ko adi kon yaqulu llahu tabaraka wa ta'ala Allah teɗuɗo toɗon o dalika qur'an makko he ko ayyo muhammadu nelaɗo an on wa yasalunaka hiɓe arde landagol ma anil mahidi fi alhaali fi lordu si ɓeygu maɓɓe hino fiili ko honno woni no ɓe warrata. qul haalan ɓe huwa ɗum adan ko tuundi fa'tazilu nisaa pottite sonnaɓɓen fil mahidi ka fi lordu wala taqrabuhunna wata on ɓattoɓe hatta yatuhurna ha ɓe laaɓa. laaɓugol ko fanda kon ko soni ƴiƴanɗan kopi ɓe lootike longal ngal ko ɗum woni fanda hatta yatuhurna ha ɓe laaɓa. awa fa ida tatahharna si ɓe laaɓi fa'tuhunna arde e maɓɓe hande kadi min haythu amarakumullahu no Allah on yamiriri on non. inna Allah sabun Allah yuhibbu tawwabina himo yiɗi tuuboɓe ruttoɓen wa yuhibbu almutatahhirina himo yiɗi laɓɓintinotoɓe ɓen iwa e janaba ma iwa e ƴiƴan filaye ma laɓɓintino iwa e ƴiƴan ɓesugo ma laɓɓintino iwa e kala bakkatu iwa e kala tooña. woɗɗitagol ɓe noon ko fanda kon ka qur'an ɗo wonano alyahuda famiri noon tawata so tawi woni sonnajo hino fiilade o walidetake danki wuuti o ñamidetake miran goto o yaridetake gobule goto ko ni alyahuda kamɓe ɓe konsidiriri wonde manna yoɓe woɗɗite on ɓay ɗum ko tuundi wona ha to woni ko fanda nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam landama sahaba ɓen inni nelaɗo kon ɗum daganimen e sonnajo am e on simo fiilade ɓe maki ifalu kulli shay'in illa nikah waɗe kala ko woni kon sowona ko wiyete kon dewgal ngal. wal hayd ko wiyete kon fi lordu kon ɗum woni ɗum musidɓe julɓe huwa ɗum damun ko ƴiƴan tabi'atun jokkodirɗan wa jibillatun ɗuɗuɗan yakhruju hiɗan yalta min qa'ri raham e nder ɗaɗum kunka renga fi awqatin ma'lumatin e nder waqutuji andaɗi bimana e nder ñalaɗe ɗe woyi fiilade ɗen e nder kala lewru. khalaqahu llahu Allah tagiɗan ɗo ƴiƴan fi honɗum li hikmatin sabu hikma sabu nafoore ghada'il waladi e ñamugol bobo hunkun awalegoyi faggagol bobo hunkun fi batni ummihi ka nder reedu yumma makko liftiqarihi sabu haton jingol kañum bobo hunkun ilal ghada'i faade faggagol ka nder reedu ton. idi ko waɗi law sharakaha si tawi woni bobo hunkun kafidi e sonnaji on ɓe mana so tawi bobo hunkun kafidi e nene mum fi ghada'iha e nder faggande makko nden e nder nguure makko on tawi koko nene bobo on ñamata kon ko ɗon kanko e bobo on ɓe kafi la da'afat kanko sonnajo on wallahi lo ay lawa ha doole makko ɗen. ananay ɓe na ɓawo ɗo ko reedujo yo ñaamu buy ma yo ñaamu geɓal bobon la abadan kanko sonnajo on ko ñamata kon hunde nafata bobo on hunde lorrata bobo on hunde aransata bobo on ko bobo on woni kon ka reedu makko ɗum konsomata ñamete makko on hay e hunde. faja'ala Allahu lahu Allah hino waɗanimo kanko bobo on Allah waɗanimo kanko bobo on hada al ghada'a o ɗo nguure nde ɗo faggande. lidhalika ko sabu ɗum ko tawi kon bobo on ko ɗan ƴiƴan ɗon konsomata ko ɗum waɗi si ɗalla fanɗi e wi'ali waɗata kono fanɗi an tahidal hamil nde sowiɗo fiiloto. fa ida waladat so tawi woni kanko bobo on o jibini e kanko nene bobo on o jibini qallabahu llahu Allah subhanahu wa ta'ala waylita ɗan ɗon ƴiƴan labanan watta ɗan kosan yadurru o tuɗina ɗan min saddayha ka enɗi makko kanko sonnajo on bobo wonta hande kadi faggotoɗo ɓiraɗan laaɓuɗan iwayɗan ka enɗi liyatagadda bi fi kanko sonnajo on yo faggirɗan ɗon ɓiraɗan walada ha ɓiɗɗo makko on awa walidhalika ko sabu ɗum galla fanɗi anta hidal murde awa kadi nde sonnajo muyninowo kadi fiiloto sabuna ƴiƴanɗan o duwanoɗan fiilade so tawi ko sowiɗo ko ɗan bobon woni konsumude ƴiƴan kadi ɗan o duwa fiilade ɗan kadi so tawi wonimo muyninde ko ɗan kadi bobon wattana ɓira ko ɗan on konsumude. en faami ka en faami gundo on musidɓe julɓe diina islam kan sa jangi ka faami ka ko wiyete kon science ko wiyete kon géographie ko wiyete kon dendanagal piiji ɗin ɗum koye nder diina islam woni. fa ida halatil mar'atu
si tawi woni sonnajo feƴƴini min hamlin immorde sowande nden wari da'in e muyningol ngol so tawi woni o feƴƴini ɗum ɗon bimana o gayni ɗum ɗon baqiya o heddo hande kadi lama sarrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahamiha fa idha khalat so tawi woni yawti almar'atu sonnajo min hamlin immorde reedu yagal wa rada'in e muyningol baqiya bobo on heddo la musarrifa lahu tawata ala firlisotoɗo fi makko liyastaqirra fi yo ñiɓu fi makanin e nder nokkure deƴunde suuɗinde min rahimiha e nder renga makko kanko sonnajo summa yakhruju refti o yaltoya kanko bobon fil ghalibi ko ɓuri ɗuɗude kon wona ko beetun ɗum fi kulli shaharin e nder kala lewru 6 ayyamin ko ɗum woni balɗe 6 aw 7 ayyamin ma ɗum balɗe 7 ko ɓuri ɗuɗude kon sonnajo ino fiilo ko hewta balɗe 5 no fiilo kadi ko ɓuri ɗuɗude balɗe 7 kono ko ɓuri ɗuɗude kon o fiilo hande kadi e nder kala lewru balɗe 6 ma balɗe 7 ko ɗe ñalaɗe ɗo ko ɗi kontoriji ɗo ɗiɗi ɓuri wonde majorité hakkunde sonnaɓe wa kadi yasidu gomɗi fiilagol ngol hino ɓeydo an dalika e balɗe 7 aw yaqul yo galla ma hino fanɗa kadi alego hino manka e nder balɗe 5 hino wona wa tulu hino juuta kadi shaharul mar'ati lewru sonnajo on fof harabe mana himo yiwde ella wa yaqsarru ko ɗum woni kadi himo wa yuqassiru himo raɓɓinɗino kadi habasa ma rakabahu llahu hasbu ma himo raɓɓinɗino kadi alegoy o ronka yiide kadi e lewru ndun fof ɗum kadi no waɗa harana ñaw hasbu ma rakabahu llahu embere o no allah on waɗɗiniri noon kanjan ƴiƴan ɗan e makko min attibai immorde e jokkodirgol ngol walil haidi no waɗani fiiliɗo on noon khilala haydiha e nder période fiilande makko nden bimana e nder dumunne fiilande makko nden wa inda nihayatihi e sanga lannugol fiilagol ngol ɗum no wodani ɗum ahkamun ñawoje mufassilatun fensitade fil kitabe ka deftere wa sunnati e ka sunna awalan ara nun ɗum eɗen min hadihi l ahkam hino jeeya e ɗeɗo ñawoje annal haida no fiili ɗon la tusalli o juurata wala tasumu o horata haala haydiha e nder leer fiilande makko nden qala alayhi salatu wassalam nelaɗo makani li fatimata binti abi hubayshin ida aqbalatil haydat si fiilaye on fewtiti ari fada i salata accuto julde nden falaw samatil haida hay si tawi woni fiiliɗo hoori aw sallatma o juuli haala hayyidha e nder leer fiilaye makkon lam yasihhu laha haray sellantamo sawmun korka kan wala salatu nona julde nden haray ko mere li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaha o hadimo an dalika e waɗugol ɗum wannayi haɗore nde yagtadi hinde ñaawa adami sihha wasegol sellugol julde nden ma korka kan balsi ko woni takunu de sa haray o laatike bidalika e nder ko juulata ɗon ko ma ko horata ɗon ko asiyatan lillahi haray o woni fewɗon leerɗon so sikki ko dewal oni wadde awa ko contraire haray o woni yedduɗo allah wali rasulihi e nelaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam yo allahu on dandu en ko ɗum waɗi mo janga landaki kadi o hooloto o hoɗɗo himo moƴƴinde kono jaka tawa o bonna e woni yo allah dandu en saniyan fa ida taharat so tawi woni kanko sonnajo on o laaɓi min haydi ha yiwi o fiila e makko fa innaha harayno kanko taqdi sawma o yoɓoyay noon korko kan duna solati e ko alda e julde nden nden ɗon yoɓetake bi ijma'i ahlil ilm wondude fottangol kadi jomiraɓe gande ɓe wona wigol o madhabu ɗa no wi o yoɓa e julde nden o madhabu ɗa hino wi o yoɓata ko fo no fottani korka kan o yoɓay ka fo hino fottani julde nden o yoɓatade qalat aishata nene aicha radiallahu anha ɓe maki kunna men laatike na heedu meɗen fiilo tono ala hadi rasulillah e dow jamanu nelaɗo allah sallah sallam fo kunna men laati nu'mar meɗen yamirteno be qada isam yoɓugol korka kan wala nu'mar mais yamiraka be qada isolati yoɓugol julde nde muttafaqun alayh salisan tatabun ɗum wa min ahkamil hayde hino jeeya e ñawoje fiiliɗon annahano kanko la yajuzu laha dagantakomo an tatufa bil bayt nde o wangoto ka suudu kaaba wala taqra al qur'ana wonande o jangata qur'an wala tajlasa wonande o jooɗoto kadi fil masjidi ka juulirde o yahrumu hino harmi kadi ala zawjiha e dow modi makko watuha yottagol e makko fil farji ka farju hatta yanqati a ha taƴa ha gasa ha kupa hayduha fiilaye makko o taktasila o looto kadi wona fiwigol tun kadi fiilaye on kupilanni bimana ko ha o looto
سيدي قال تعالى لدالي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن باتو بيدي حتى يطهرن هابلا بقولوتا غونغولون كفانا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الدين في رمودن نانين كاكا فوتو دي درسون كونو هدي فيرين ومعنى الاعتزال معنى بوتيتاغول بدونغول ويدن ونانو اليهود فامرينو تركل واتي كو ترتاغول تون يوتاغول كو دون كو فاندا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ماكي بابه لاندا ماكي اسنو كل شيء الا النكاح واني الدين اديسون كمقدمانان ودي كلا كون كونسيونا ديوغانغا رواه الجماعه الا البخاري وفي لفظ الا الاجماع ناري كونغول غو ودي كلا كون كوم بمعنى سيونارين ديغو ورابعا يبند ويجوز no dagano li zawjil haidi wonande modi sonnajo fiili don an yastamta'a min hande o dakmitoto e makko bi ghayril jima'i ko aldano e rendigo ngum fil farji ka farju kal qubulati wa nunno dirgo walla msi e memugol wala hawi dalika e ko nandi tatay din don piiji mufe manji andadi bi mana ko gasata fejjude hakkunde mabbe khamisan jabun wala yajuzu daganta ko li zawjiha modi makko an yutallikaha ande o accitatamo wa yara kanko ɓeygo makko haidun himo fiili few qala taala allah daali ya ayuha nabiy idha talaqtumun nisa on accitay sonnaɓe fa tallikuhunna accitireɓe li iddatihinna sabu kontangol ɓe ha timma bimana ɓe fiilo ha ɓe laaɓa posta hiɗum konti wonde o gayni fiilade o laaɓi o lootike si o accite ay tahiratin si wona hara koɓe laaɓuɓe min gayri jima en ko alda e rendede ko alda e memede mbaldi wa gada amara nabi sallallahu alayhi wa sallam sabu gom ɗine laaɗa allah yamiri man tallaqa imra'atahu on accutunono ɓeygu mum wahiyata e ɓeygu makko haidun hino fiili ɓe yamiri man yurajiyaha yo artirmo nanon accitirte summa yutallikaha refti o accitoyamonon haala tahara ha sanga laaɓal makko tawata himo yi ella laaɓi poyi o yidaka mbaldi o accitoyamo ɗon noon in arada si himo faala haray ko noon accitirte cergal sunna wattuhuru ko wiyete laaɓal huwa ɗum in qita'u dami ko taƴugol ƴiƴan ɗam fa ida in qata adamu ha si ƴiƴan makko ɗan taƴi faqad tahurat haray gomɗi o laaɓi wa in tahat haray hatti muddato haydi ha bimana dumunne fiilagol makko ngol fa yajibu haray waɗɗike hande kadi ala ya hoore makko hande kadi ala yehoti salu lotagol ko wiyete kollongal summa tazawala refti ittugol summa tazawala refti iwa hande kadi mamana at kala ko haɗano min immorɗe muɗum bi sababil hayd sabu fi o fiilorduɗo han wano juulugol wano wangagol wano memgol qur'an ko winoɗen nane no harmanimo sabu fiila yeyon awa hara hande kadi fo muɗum wonta ko dagi wa in ra'at stayuni o yii ba'da tuhuri ɓaawo laaɓangal kudratan ko wi'ete kon ko wojjiti aw safratin ma ko soyɗiti lam taltafit ilayha o yeƴƴitota ko faade ɗum haalegoy o konsidirta ɗum wona yo faamu wonde manna ɗum koye fiilayejeya li qawli ummi atiya sabu maka nene atiya radiyallahu anha yalla welemo o wi kunna men laatike laana oddu safrata wal kadrata menen men kontatano boɗe ko nete ko yaltata kon e amen wona dane kadi ko wa'ata wa mburdi ma ko wa'ata mani ko yaltata amen men kontatano ɗum ɗon ko jeeya ɗum e fiila e ba'da tahari ɓaawo laaɓal ngal ari shay'an hay e hunde men kontatano ɗum ɗon na ko konsidirte noon rawahu abu dawuda wa gayri ɗum lottantake longal joɗantake kadi ronke juulede joɗantake kadi ronke hoorede walahu hukumu raf'i hino wodanimo e ñawore ɓantugol kañum hadis on li annahu taqdirun sabuno kanko ko hattanɗo minhu immorde muɗum minhu immorde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam tanbihun hino ɗo findinande muhimmun wonde muhimmu ida taharatil ha'id tawi woni fiili ɗon laaɓi a winni fa sa ma ɗum wonɗo yide ƴiƴam ɓesugol qabla ghurubi shamsi ko adi nange nge mutude haray ɗon ndey yo faamu fiiwigol fana on juulanoma feƴƴima alansara juulanoma feƴƴi madama o laaɓi ko adinange mutude haray lazima ha waɗɗike mo an to salliya nde o juulata azzuhara wal asr fana e alansara min ha dal yawm ngal ñallal ɗon fi kala wigol ko e 18 ƴiƴanɗan kopi madama tun nangel lannali mutude leerde ɗan koppi ɗo haysno heddi wano 5 minutes ɗo e nange mutu tawi tun no heddi ɗo yo o looto longal ngal o yalta tawa nange mutali haray fana e alansara waɗɗike mo ɗum teddungal mon onon bandiraɓe amen teddungal mon onon sonnaɓe amen teddungal mon onon kotiraɓe an kadi wattugol yili e ɓeyguji muɗum ɗi wa man taharat kala laaɓuɗo ko ɗum woni min hadi layla immorde
ko wana non kadi wa man taharat kala sonnajo laaɓuɗo kadi min huma immorde e fiilaye on ma e ɓesgo on kadi qabla tulu'il fajiri ko adi fajiri feerude lazima haray waɗɗike mo kadi an tusallil mahriba nde o juulata futuro wal isha e geeƴa min hadihi laylata e on jemma ɗon kadi fiigol ko 4 de matin ƴiƴan ɗan acciti arde si o lootike ɗon tawi tun gaynugol makko lootagol yalta hawriti fajiri feerali haray ɗon kadi no waɗɗimo yoɓugol futuro e geeƴe si tawi noon oɗo ndaarude ɗum ɓaawo fini ñalli few no gasa ɗum ko e deser jemma kupuno no gasa ɗum ko bimbi kupuno o andi fi dina kan kañum no welsinda on andi oɗo hande kadi haray futuro e geeƴe ɗum ɗon feƴƴirimo koko duwa juulede ɗum ɗon luttiri noon juulaka saabu welsindanagol fi dina kan saabu angal ƴewtagol hoorimo li anna waqta sola sabu no wagutu julde nden athaniyati ɗimmere nden waqutun li solati l ula ko wagutu julde aranere nden fi haalil uduri ka nder leer ka nder sanga alhaali jogagol nganto qala cheikhul islami ibnu taymiya rahimahullah ahmad ibnu taymiya o maki cheikhul islam wa lihada ko sabu ɗum ɗo kana latir jumhurul ulama ɓurɓe ɗuɗude ɓen e jomiraɓe gande ɓen ka malaka كمالك وانا امام مالك والشافعي واحمد بيدو تتوكلا يقولون هي انه اذا طهرت الحائض استيوني فيلي دون لابي في اخر النهار كسكتو دنيال صلاه الظهر كو يجول فنا والعصر جميعا دين دانغال واذا طهرت صلاه في اخر الليل كسكتو ديما صلاه المغرب على كو يجول فطر والعشاء جميعا دين دانغال كما نقل ذلك ونودون اغرا كدي ان عبد الرحمن بن عوف كو جت عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عباس بيدو تتوكلا يتاما يمبه وند كو نون warrete لان الوقت سبن وقت مشترك كو كفدو بين الصلاتين hakkunde wagutuji ɗiɗi fi halil udur e nder alhaali nganto fa ida taharat sai woni o laaɓi fi akhiri naari ka sakkitorde ñallal fa wagutu jour haray wagutu fana on haani fi fana feƴƴi juulanoma kono haray haani wagutu fana on baq hino heddi fatu salli ha o juulaymo qabla al asri ko adi o julde alansara non o watta alansara kono noon kadi wa ida taharat so laaɓi fi akhiri layli ka sakkitorde jemma ɗon kadi fa wagutul maghrib haray wagutu futuro on haani baq hino heddi fi halil udri ka sanga nganto fatu salliha ɗon kadi o juulay futuro on qabla isha ko adi geeƴe ɗen non o watta geeƴe ɗen en faami ka wa amma ida dakhala alayha amma noon so tawi woni naati e makko kanko sonnajo on waqutu salatin waqutu julde go thumma haadata refti o fiili ɗon noon aw nafasat ma o heɓi ƴiƴam ɓisugo qabla an to salli ko adi o juulude mi mana fana heewi o juulali fana on kaw immoto ɗon juulugol fana on tun ƴiƴan ella fuɗɗa arande mo ɗon ma o jibina fewndo ɗon qablan to salli ko adi o julde wagutu on ele tawi wagutu on heewi haray ɗon ko honno warrete fal qawlu raji haray konngol ko jicci kon e mum ko hani waɗude annahu no kanko wonde haray ɗon la yalzimu ha waɗɗaki mo qada o tilka salati yuɓutugol nden ɗon julde allati nden adrakat nde o hewtiti awwal waqti ha arande wagutu mum on summa haadati refti o fiili aw nafasat ma o yiƴi jamɓe sugo qablan to salli ha ko adi o julde wonde holli no woodi wiiɓe o yoɓay wagutu on kono ko ɓuri jiccude kon kanko imamu salihu fawzani kanko o maaki wonde haray waɗɗaki mo kanko sonnajo on ko ɓuri jiccude kon yoɓugol ko ɗum woni nden ɗon julde qala cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah amma ahmad ibnu taymiya o maaki fi hadi l masala oɗo e oɗo masala wal azhar wonde ko feeñi kon fi dalil e dalil on madhabu abi hanifa wa malik ko madhabu imamu abu hanifa e imam malik annaha wonde no kanko sonnajo on la yalzimu ha waɗɗaki mo shay'un hay e hunde li anna al qada sabu yoɓugol ngol innama yajibu ko waɗɗi bi amrin jadidin koye fi fiyake kese wala amrin wona fi fiyake e wala amrin huna ala ɗo noon fiyake yalzimu ha waɗɗinɗomo kanko sonnajo on bil qada yoɓugol ngol wali anna e kadi sabu kanko sonnajo on akharat o nettini takhiran nettinande jaizan daginde fahiya kanko gayra mufratin wona o welsindiɗo ko himo immade fi juulugol tun e nder ɗum ɗon ɗum ɗa nangimo wa amma na'im amma noon ɗaniɗo awin naasi ma yejjutuɗo wa in kana so tawi woni laatike gayra mufarritin wona o welsindiɗo aydan kadi tawi wona o welsindiɗo tun ha waɓatu on feƴƴi ko ɗani ha waɓatu on feƴƴurimo si o fini ma o yejjutu few ha waɓatu on feƴƴurimo so anditi fa innama yaf'aluhu haray hande kadi ko huwata ɗum laysa qada'in wona yoɓugol bal skoni dhalika ɗum ɗon ko ɗum ɗon waɓatu salati on waɓatu julde nden fi haqqihi e haqqe mayre on
hina yastayqaza lernde o fini den aw yadhkuru ma lernde o anditi den kon ler don o julata haysi tawi woni ko futuro hankin yo anditi mo baawo weeti ma ko geeje den hankin o anditi de o e fana haray ko don o immoto kisan o jula futuro ma o jula geejen e pi haray kadi kanko nayi bugol few haray ko lernde o anditi den haray kanko ko ler don wagutu he on hewani mo ma ko lernde o fini den haray kon ler don wagutu on hewani mo haray ko yo immo jula wona kadi yo wiu ko yo accu ha futuro jangojo on hewa ma ha fana jangojo on hewa lernde o anditi o siko julde jemmare o anditiri nyalorma ko yo immo julande o julira kadi wasiko jemma o feññina siko julde ñalormare o anditiri jemma ko yo immo kisan o julande kadi o suuɗa haray kadi e pi kanko kontaka ko yoɓɓutugol ɗoni few bal o juula yon haray ɗum ɗon wonani mo ka fendo waggutu famike ka modi Allah ko joyi yurmede modi dina islam ko dina newende honno wallahi thaniyan ɗin mun ɗum hiɗen yewtano joni al istihadat fi oɗo sonnajo jargaɗo wa hakamo ha e ñawoji muɗum ɗen en yewti fi fiiliɗo en yewti fi wonɗo yidde jiiƴan ɓesugo bimana batte jibingol en yewti fi ɗaniɗo yejjiti en yewti fi ɗaniɗo en yewti fi yejjutuɗo hiɗen arande hande kadi fi oɗo jargaɗo al istihadatu ko woni jargaɗo taho no famiren silani dam ko ilugol ƴiƴan ɗan jokkodira fi gayri waqti harana e fewndo waqtu majjan on bimana o yiya ƴiƴan ellara na batte jibingol wona leer kadi nde duwa fiilade hande kadi ɗan ɗo ɗan artun sans programme ala sabili nazif bimana e dow lawol yuppagol tum min irqin iwa e ɗaɗum kon ka renda yusammal adil ɗum hino wiye adil wal mustahadat e jargaɗo amru ha fiyake makko on kanko mushkilun hino wonde mushkila ha listibahi ko ɗum woni saabu pullitagol damol hayde ƴiƴan fiilorduɗan bidamil istihada listibahi saabu jokkutugol iwtirgol ɓaawo damol hayde ƴiƴan fiilorduɗan bidamil istihada saabu ɗan ɗo ƴiƴan jargaɗan fa ida kana silatiki addamu ƴiƴan ɗan yanzilu min hayɗan jippade makko bistimrari no duumori ala taƴude aw galibil waqti ma ko ɓuuri ɗuɗude kon hay sayɗan taƴude kono ko ɓuuri ɗuɗude kon rayɗan jokkodiri famalladi ta'tabiruhu haray ko honno famalladi haray ko honɗum e hunde ta'tabiru woni ko taskorta ɗan ɗon ƴiƴan min immorde e majjan e haydan haray ko fiilordu wa malladi ta'tabiruhu wonali ɗan o taskorta istihada tan bi ma'ana jargagol yiltoɗen seeɗa fa ida kana silatiki addamu ƴiƴan ɗan yanzilu ɗan jippade min ha makko bistimrari no duumori ala taƴude aw galibil waqti ma ko ɓuuri ɗuɗude kon e wagu toon haray fa malladi ɗan ɗon ƴiƴan wonali ta'tabirhu ɗan o taskoto kanko sonnajo min immorde muɗum haydan fiilordu ɓe mana haray o konsidirta ɗan ɗon wonde o fiilotoni wa malladi ɗan wonali kadi ta'tabirhu ɗan o konsidirta ɗan o taskoto istihada tan jargande ɗan ɗo o kontata ɗan ɗumɗa o kontata ɗan ɗumɗa la tatruku o accitata min ajlihi sabu ɗan ɗo a sooma korka kan wa salata e julde nden fa innal mustahada sabu anduno jarga ɗon yu'tabaru laha taskete fi makko hino famire fi makko wonde o jarga ahkama tahara fa innal mustahada tano jarga ɗon ya'tabiru ko taskoto o konsidira laha wonande ɗan ɗon ƴiƴan ahkamu tahara ti wonde ko ñawore laaɓal wa bina'an e mahagol ala dalika e ɗuɗum ɗon fa innal mustahada sabu anduno jarga ɗon laha salasa halatin hino wodani alhaaliji tati alhalatul ula alhaali arano an takuna laha ko nde laatantomo num adatun aada ma'rufatan andaɗo ladayha e jungo makko qabla isbatiha ko adi yuppa ko adi wontugol makko bil istihadati jargaɗo mi mana hara himo wowno fiilagol laaɓa himo anduno e nder lewru kala ko balɗe jeelu arata ko adi o wontude jargaɗo o ɗo ko alhaali go bi an kanat wononde o laatoto gablal istihadati ko adi o jargade masalam tahayyado himo fiilotono 5 ayamin balɗe jow aw 8 ayamin ma balɗe jeego masalan misal tum fi awali shahri ka arande lewru aw wasati ma ka hakkunde lewru ara ko ni wowiri fa ta'rifu adada himo andi kontore e embere balɗe ko wowi fiilade ko go waɓɓutowa mo andi kadi leer waɓɓutuji ka wowi fiilade ɗon fa hada oɗo fa hadihi o sonnajo ɗo mettafi si oɗo woni jargaɗo hara hinono o warrata tajlisu ko yo jooɗo kala lewru ɗadra aadati ha embere aada makko ko wowno fiilade kon e nder kadi balɗe ɗe wowno fiilade ɗen masalan
sika ka fuɗɗode lewru o wono fiilade balɗe 5 lewru ndu wande darori o jooɗo balɗe 5 hara o juulali o horali sika ka hakkundo lewru o jooɗo wande lewru ndun heɓiri 15 o jooɗo balɗe 5 ma so tawi ka sakkitorum wande nde heɓiri 25 masalan o jooɗo balɗe 5 o tada as-salata o accita julde nde o siyama e korka kan wata tabiru laha o konsidira ɗan ƴiƴanɗo ahkamul hayd o ñawore fiilordu fa idam tahat so tawi woni lanni adatu aada makko masalan siko balɗe 5 o wono so tawi ɗe timmi fi kala ƴiƴanɗo ko paal hande kadi o konta ɗum ɗon noon jargaɗo ihtasalat o looto o sallat o cuula wa tabarati dama o tasko o konsidira ƴiƴan albaqi heddiɗan ɗan hande kadi damun istihadatun ko ƴiƴan jargaɗan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo li ummi habiba wonande nene habiba ɓe maki he imkuti jooɗo qadra ma kanat embre ko latinonoa kon ta bisuki hino jogitotonoma haydatuki fiilordu maɗa ndun adi a wonde jargaɗo tumma tasili refti lootoɗa embre ɗen balɗe ɗon si feƴƴi wa salli juula rawahu muslim wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo li fatimati binti abi hubayshin innama dhalika irqun he anduɗan ƴiƴanɗo wona fiilaye ɗan ɗon ko ɗaɗɗum woni ko taƴi ka renga walaysa bi haydin wona ɗan fiilordu few fa ida aqbalati haydatuki si tawi woni hewti fiilordu ka wowɗa fiilade ɗon fadayi salata accude julde so tawi woni ɗum ɗon feƴƴi kontin julde wondude e lootagol muttafaqun alayh alhalatu thaniya alhaali ɗin mon wonande jargaɗo ida lam yakun so tawi woni o laatanaki laha wonande mo adatun aada maarufa tan andaɗo lakin so koni damu ha ƴiƴam makko ɗam mutamayizun hino serti masalan tawi kanko sonnajo on o wonali fiiliɗo no duwa fiilorede noon o anda siko balɗe 5 o wowi fiilade ma siko balɗe 6 o wowi fiilade kanko ɗum waɗali adadu ko fuɗɗagol ngol tun directement woni ƴiƴan jargaɗan kono lakinna so koni tun damu ha ƴiƴam makko ɗam mutamayizun hino serti baaduhu yoga e majjan yahmilu haray hino wojjita kenen ngo sifatul haydi sifa no ƴiƴan fiilorduɗan wayi noon bi an yakuna nde ɗan wonata aswadan e ɓalejan aw sahinan ma ɗum tekkuɗan aw lahu raihatun ma aray ɗan mari lungol si tawi woni e nder ƴiƴan ɗan koni ko yuppade e makko kenen ngo ɗan ɓawlay mirɗan tekka ɗan luuɓa kenen ngo ɗan wona wojjuɗan haray hino ñawore makko nden kanko wa baqiyatuhu ɗan heddoto e makko la tahmilu tawata ɗan fawaka sifatul haydi wa baqiyatuhu ko ɗum woni ɗan heddinaymo ɗan accaymo la tahmilu o kanko sonnajon o rondota ko ɗum ɗon sifatul haydi la tahmilu tawata imana ɗan fawalimo o humpitaki sifatul haydi sifa fiila e makko on ben yakuna wononɗe ɗan laatoto masaran ahmara boɗe jan laysa lahu raihatun hara ɗan mara lungol wala sahinan ɗan tekka kadi fa fi hadhihi alhal woni e o alhaal ɗo tu'tabar kanko sonnajo tu'tabaru dam ɗan ƴiƴan ɗon taskete alladi ɗan yahmilu rundi ɗan sifatul haydi sifa fiilaye haydan ɗan ɗon kontete fi lordu mi mana kala si tawi couleur on ko façon ɗiɗi yaltata e makko kala couleur nandutuɗo e ƴiƴam fiilaye ɗum woni ɓalejan tekkuɗan haray lernde on couleur ɗon hewti wo konsidirte awa o fuɗɗi fiilade on faami fa tajlis o jooɗo watada sala o terto julgol a siyama e horugol watu tabaru o tasko ma adaho kala ko wona ɗan ɗon kaɗan ɓalejan ɗon lanni o boɗe jan ɗan fuɗɗi ma ɗum nete jan fuɗɗi ma selbu ɗan fuɗɗi hande kadi o konsidira ɗan ɗon non istihadatun ko ɗum woni jargaɗo ɗan ɗon si hewti tun o faama awa e nele fiilaye makko on lanni taktasil o looto inda nihayati sanga lannugol alladi ɗan ƴiƴan yahmilu rondiɗan sifatul haydi sifa fiilaye o watu salli hande kadi o juula wata suuma o hoora ɗa ƴiƴannarde ɗa ƴiƴannarde kono ɓaɗan serti ɗan ɗa woni boɗe ɗan ɗa woni ɓale won ɗan ɗan ɓale ɓay ko ɗan nandi e fiilordu on leer ɗon o jooɗo o juulata o hoorata o konta himo fiilade si boɗe jan ɗan ma selbuɗan ɗan fuɗɗi arde o konsidira o laaɓi o looto longal o juula fana o juula waɓatuji ɗin watta o tabara o tasko hande kadi o konsidira tahiran wonde ko laaɓuɗo li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu makone laaɗo li fatimata binti abi hubayshin ida kana silati kadamul hayde ƴiƴam fiilordu ɗan woni arde e ma
faynaw anduɗan aswada ko ɓalejan yurafu hiɗan ande goyɗan metta andude haray fam siki jooɗo accitani salati juulugol fa ida kana silatike al akhara ko ɗama hedditiɗan haray fatawadda i salliga o salli juula kala waqtu rawahu abu dauda wannasa'i wa sahahu ibnu hibbana wal hakim fa fihi no hadise on anna al mustahadata wonde no jarga ɗon tabaru o konsidiray sifatuddami wonde bimana taskete sifa ƴiƴan ɗan fata mayyazu biha hiɗan serta e majjan e baynal haydi hakkunde fiilaye on wa gayri e ko hina fiilaye on alhalatu salisa alhaali tataɓon wonande jargaɗo ida lam yakun laha hihino joni noon si latanaki o sonnajo adatun aada taarifu hamo o anduno adi o fuɗɗi jargade wala sifatu ƴiƴan ɗan kadi ala sifa tamayyizun sirtuɗan biha e makko alhayda fiilurdu ndun min gayrihi e ko hina fiilurdu bi mana ɗan foppo ko kulirwil gotel boɗi tumma ɓale tumma selbuɗan tumma tekkuɗan tum kulirji ɗin ɗi serta serta immorde e ƴiƴan fiilaye e tana ƴiƴan fiilaye oɗo ko honno o warrata kanko mande wu alan andoro hara hino fa inna hano oɗo no warrata tajlisu ko yo jooɗo galibal haydi ko ɓuri ɗuɗude kon majorité on ka sonnaɓe fiilotoɓe sittata ayamin balɗe jeego aw sabata ayamin ma balɗe jeɗɗi min kulli shahrin kala lewru hara joni lewru darindu ɓe lewru darindu komo suɓade balɗe jeego ma balɗe jeɗɗi si ɗen ɗon hewti o jooɗo o juulata a horata simo faala o waɗaɗe ka sappo arano simo faala waɗaɗe ka sappo hakkundejo simo faala waɗaɗe ka sappo sakkitore par ce que o mara aada feƴƴunoɗo tawɗe hari himo andunoga ka sappo arano o fiilade maka ka hakkunde maka ka sakkitor hara joni ko yo suɓano hoore makko hakkunde balɗe jeego e jeɗɗi kadi ɗon kadi ko yo suɓano hoore makko famike ka li anna hadihi sabu ɗanɗo ƴiƴan aadatun ko sabu no nde kontore ɗo jeego ma jeɗɗi aada to ghalibun nisa ko ɗum ɗo ni aada ɓurɗo ɗuɗude on ka sonnaɓe li kawli sallallahu sallam sabu mako ne laaɗo li hamnata binti jahsh wonande o sonnajo ɗo innama hiya anduno ɗanɗo ƴiƴa rokudatun ko dampande mina cheytan immorde cheytan fata hiidi ko waɗata ɓa an a sendidira hari fiilo bimana konsidiri fiilagol sittata ayamin balɗe jeego aw sabu ati ayamin ma balɗe jeɗɗi lewru kala so makkesili refti lotoɗa fa dastan ɗatis tawi woni a laaɓi fo salli juula alego si balɗe jeego ma jeɗɗi feƴƴi fo salli juula 24 hoor e balɗe noga e tati aw balɗe noga e nayyi aw 23 ma ɗum balɗe noga e tati kadi e kala lewru wa suumi hoora wa salli juula fa inna dhalika andu warrugol maningol yujusi uka ɗum ɗon yonanima wa kadhalika kuni faf'ali gollirta kama tahidu nisa wono sonnaɓe editiɓen filorta non nani rawal khamsatu wa sahahu tirmidhi wal hasil mimma sabaga ko hewti kon immorde ko feƴƴuno kon al mu'tadata e bi mana sonnajo wowɗo on taruddu kanko o ruttoto ila aadati a faade e aada makko on so woni kanko emo wowno fiilagol balɗe ɗiɗi ma balɗe joyi ma balɗe sappo adi o fuɗɗi jargade haray aada mo wowno fiilade on haray kon ɗon o kontinta wal mumayyizatu amma kadi on sonnajo ko ɗum woni mo tata ƴiƴan ɗan hino serti oɗo kadi taruddu o ruttoto ilal amali faade gollitirgol bi tamyiz ko serti kon mi mana ɓawni kulirji ɗiɗi ma tati kala kuler nanduɗo e fiilaye haray kon ɗon o considirta fiilaye oya kuler hedditiɗo ma ɗiya kulerji hedditiɗi siko ɗi ɓuyi haray ɗin ɗon o considira ɗin ɗon jargaɗo wal faqidatu lahamuha ko ɗum woni oɗo kadi hattiɗo e wasaɗo ko ɗum woni ƴiƴam makko ɗan lahamuha tewu makko ngun kan tahayyada oɗo kadi o fiiloto sittatan aw sab'an balɗe jeego ma ɗum balɗe jeeɗiɗi wa fi hada jami'i woni e nder ɗum ɗo fop bayna sunani salasa hakkunde sunnaji tati alwaridati joluɗi ani nabi ko ƴetta nabaji allah sallallahu alaihi wasallam fil mustahadati e nder oɗo jargaɗo qala sheikhul islam imam ahmadu ibnu taymiyya maki rahimahullah wal alamatu mandeji allati ɗin qila biha wowlade fi mun qila biha wi'ade e makko kanko sonnajo on sittun ko ɗi jeego immal aadata amma aada wowɗo fa innal aadata no aada on aqwa kon ɗum ɓuri tiiɗu aqwal alamat kon ɓuri tiiɗude e mandeji ɗin fof lennal asli on maqamal hayt ko remplaçant fiilurdu ndun ko duna gayrihi wona goɗɗum ngo ko tanamum wa imma tamyis amma sendidirgol ƴiƴan ɗan liyanna dama sabu no ƴiƴan al aswada ɓale janɗan wa sahina tekkuɗan ɗan almuntina luuɓuɗan ɗan
awla ko ɗan ɓuri handude an yakuna nde ɗan ɗon kadi wonata haydan fi lobbi min al ahmari di boɗɗe janɗam wa imma itibara galibi adati nisai amma taskagol ka daragol majorité fiilagol sonnaɓe wowande sonnaɓe haray ko ɗum ɗo woni ko woni troisiéme li anna al asla sabun asli on ilhaq al fardi ko ƴettugol goto on bil a ammi naɓamo ka huuɓiti ɗo al aglabi ka fooli ɗo mi mana aaden goto weddiɗo feerejo on ko ƴettugol on ɗon wattamo e bimana ka majorité ɓe o andi sey woni sappo wotude ɗo jeego ma jeeɗiɗo ma jeetato voti ɗum ɗa ɗiɗo ma goto ma tato ma nayo voti ɗum ɗa o andi adam ko ƴettugol ɓeetatoɓe ɗa watta e hoore jiɗɗoɓe fa hadil alamatu salasa ɗiɗo mandeji tati tadullu hiɗi tindina alayha e hoore muɗum a sunnatu sunnan wala itibara e tasaku yew thumma dakara baqiyatil alam refti o janti hande kadi ko heddi kon alamati e mandeji allati ɗin qila biha wowlaɗi e kañum jargaɗo wa qala yeti fi nihayati kalamihi e sakkitorde yewtere makko nden kanko ahmad ibn taymi e wa subul aqwal wa usawwibul aqwala wo miɗo focca konguɗi ɗin miɗo waɗa sawaba e konguɗi ɗin itibara ka taskagol al alamati mandeji allati ɗin ja'at biha sunna ɗi sunna on addi fi muɗum wa ilgha'i ma siwa dalika e werlagol bimana hawkugol kala ko tawata hinaɗi ma yalzimu kon ɗum no woni ko waɗɗi almustahadata jargaɗon fi haalil hukum e nder ñawore e nder alhaali ñawore bi taharati ha e saabu laaɓal makko ngal awalan ara nun ɗum yajibu ala en waɗɗima tahtasila nde o lototo inda nihayati haydati ha tuma nde fiila e makko o lanni almutabarati taskaɗo on hasbuma sabaga embere no feƴƴirno noon mbini yahi bayanihi ɓangel ngol mum bimana jargaɗo on leer kala ƴiƴam fiila e makko on gasi foti o gollitir adama o wowno ade o fiilade foti ko gollitiri ko saabu sertugol ƴiƴanɗam ɓa o kulerɗa acciti o ɗa fuɗɗike foti o kollitir tun darugol aada so naɓɓe haray dow kala none wonno considiri ko nini on fiilade ko nini on ala fiilade mi mana ñawre araner nde leer kala nde tawata alhaali makko ko konta kon o fiilo ton tuma kala ɗum ɗo lanni ko yo looto saniyan ɗi mum noon tagsilu ko yolotu farji ha farji makko on li isalati sabu ittugol ma alay kala ko woni kon hoore farji o min al khariji immorde ko yaltata kon inda kulli salatin kala waqutu o yahay ka hurgo laɓɓintino ha laaɓasi o ara o juula wa tajala waɗa fil makhriji e yaltirde kawni yaltude ɗon ɓotto man coton bimana buna wona hawe ko nandita e muɗum wano lince wano pampes e ko nanditata e muɗum yamnaul khariji ta ɗum ɗon haɗay koni yaltude kon wata shudda alay o haɓɓa e hoore farji makko moƴƴa ma yumsikuhu konko no jogito ƴiƴanɗan ani suɓuti fi sintugol tumata tawadda refti o salligo inda dukhuli waqti nokku natugol kala waqutu kulli salatin kala julde waqutu be wona yo salliganomo o mara ko tuma waqutu on hewti so salligo kanko koni o salligotako o mara li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo fil mustahadati fi oɗo sonnajo jargaɗo ɓe make tada assala ko ya accutu julde nden ayyama aqra'iha bimana ñalaɗi argol ɗan ɗon ƴiƴan thumma tahtasil refti lootoɗa tatawadda salliganoɗa inda kulli salatin kala waqutu rawaha abu dawud ibn majah wa tirmidhi wa qala wi hadithun hasanun wonde hadith on ko labaɗo wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make kadi ana ata lakil kas alkarsafi tahsina bihil makan yiltoɗen ka hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah make ana oti laki e mi sifanoma alkarsafi ko wiyete kon karsafi tahshina bihi hara a uddiray ɗum ɗon hara ko ɗum woni a sakkiniray ɗum ɗon almakana e nokkure nden nde ƴiƴanɗan yaltirta nden wal karsafi ko wiyete karsafi alqoton ko coton ɓe mana ko buna acca mi sifanoma buna ko ƴettata kon waɗa uddira nokku ka tawata ɗon ella on yaltiray ko ɗum ko ɓe fandi ɗon wo yumkinu hino newo istimalil hafaiz gollitirgol kadi kala piiji renirɗi daɗirɗi wano pampese ko nandetara mum attabiyati ñawdurɗi almujidatil ana woduɗi ɗin fewdo ɗo kala kadi pi gollitirgol no dagi gollitirgol kadi kala piiji renayɗi e attabiyati ñawdurɗi almujidati woduɗi ɗin al ana fewdo ɗo wano hande hara ɗum kadi no dagi salisantata ɓun ɗum annifas ko ƴiƴam ɓessugo wa ahkamihi e ñawore muɗum
wani fas ko yete ƴiƴam ɓesugo kañum kal haydi hino wayno fiilorde tout juste fima yahillu eko daganiɓe kon eko harmaniɓe kon gotum kal istimta'i wono dakkimitagol min ha e makko bima dunil farji kako tawata no wona hewtugol farju fa fima yuhrim e kala ko harmi kon e mabɓe kadi hino fota kal wati wono yettegol fil farji ka farj waman e sawmi e haɗugol sonnajo korka kan wa salati e julde nde wa talaqi e accitede nde wa tawafi e wangagol ka suudu kaaba wa qira'atil qur'an e jangol qur'an wallubithi e ñiɓugol fil masjidi ka juulirde haray ka ƴiƴam ɓesugo ngon e ƴiƴam fiila e hino fota tere e ɗiɗo ko gotum wa fi wujubil ghasl e fi ka waɗɗagol lootagol longal ngal alan nifasi e dow ko ɗum woni yiwɗo ƴiƴam ɓesugo inda inqita e damiha sanga taƴugol ƴiƴam makko ɗam ɗum kadi toujours kala ha idini wano fiili ɗon ɓe fop konde ɗam taƴiri ko ɗon ɓe yata ɓe fewna ɓe lootagol ngol bimana ko gotum woni no waɗɗori ɓe wajibu alayha no waɗɗima an tagdinde o yoɓata siyama korka kan duna solati ko alda e julde nden e fala taqdiha wono woniri noon kadi yoɓata julde nden kal ha fala taqdiha o yoɓata julde nden kañum kal ha idi toujours wono fiiliɗo won nifas ko wiyete nifas damun ko ƴiƴan tarhihi rahim ɗan renga on bugoto lil wiladati wonande jibinegol ngol wa baadi ha e ɓawo jibinegol ngol wawa ɗum bagiyatu dami ko ƴiƴan heddinoɗan alladi ɗan ihtabasa e jogitaɗan fi muddatil hamli e nder dumunne reeduyagal sonnajo wa akthara ko ɓuri ɗurude muddatu e dumunne makko indal jumhur ko ɗum woni e jungo jomiraɓe gande majorité on 40 yawman ko balɗe 40 mi mana wa akthari ko ɓuri ɗurude e muddatihi e dumunne majjan ko ɗan yaltata ko indal jumhur noko ka jomiraɓe gande ɓen 40 yawman ko balɗe 40 kono woɓɓe no wi ha 60 woɓɓe kadi no wi ko hewta 40 قال الترمذي إمام الترمذي ماكي أجمع هنا فتن أهل العلم جومر بغند من أصحاب النبي إمر الصحابة بن الله صلى الله عليه وسلم والتابعين التابعين ومن بعد من بين يوتي ببعضهم على أن النفساء وندنو يي بسنغوبن تعدو صلاة بترتو تجلد 40 يوما بل جبنا إلا أن ترى الطهارة سيونا سرتو يلا بانغال قبل ذلك كو أدينو فإنها نكانكو سوي تلا بانغال هايسكو هند وجبيني تغتسل كيولوت وتصلي أجولا فإذا إن قطعت تجي دم النفاس يجام بسنغون قبل 40 كدي بل لكفناي فقد انتهى نفاسها هراي تيمي بسنغون مكوكو فتغتسل كيولوت وتصلي أجولا وتزوال هراي إيوي ما منعت منه كلا كو ما منعت كلا كو هدانو منه إمور دي مودم بسبب النفاس سبب يجام بسنغون وإذا ألقت الحامل استيوني suwi ɗon non firike ma tabayyana fihi hulqul insan konko wawata ɓangude e nder muɗum gikku neɗɗo on bi an kana wonande laatoto fi e makko tahtitun e suddande wa sara wontima ha wondude e makko damun ƴiƴan baada nuzulihi ɓawo jippagol majjan fala haray hino wodanimo ahkamun nifasayi mi mana haray no gollitirta ko ñawore yi'owo ƴiƴam ɓisgu no gollitirta no wal muddatu dumunde nden allati e ɗan ɗo yatabayyanu fiha hino ɓange nder muɗum hulqul insani e gikku neɗɗo on fil hamli ko ɗum woni ka reeduyagal 3 ashhurin e lebbi 3 galiban ko ɓuri ɗuɗude kon wa qalla ha ko ɓuri fanɗude e majjan 81 yawman ko balɗe 80 e go'o وإن ألقت علقة أو مضغة وإن ألقت ستيوني وفريك علقة هدر أو مضغة ما هوير يلتي تودين وإذا علقت كأرانون يند مسيب أجل بيافرون وإذا علقت ستيوني كان كسونا جون وإذا علقت سفريك الحامل سويدون كفاندا سيو فريك ألغوي ko tawi woni o jibini hara bobo hunkun hewtali nun ka wowa jibinede ɗon ka duwa jibinede ɗon so tawi woni ko wiyete kon awalegoy o jibin hewtali o firi wandi siko dammil masalan en inna ngel wiccu kono ɓako ibnu adama en innata ɗum ma tabayyana konko tawata ɓangi fihi e nder muɗum hulɓul insana tagu neɗɗo ngun so tawi woni kanko sonnajo on o jibini bobon o heɓi awalegoy ko wiyete kon yanu reedu konko tawata
konko o jibini ɓangi e nder muɗum tagu neɗɗo on mi mana bobu hunkun sa yi kon tun anday ko ibnu adama tagu ngun timmi bi an kana wanode latoto masalan fihi e bobo ko ɗum woni reedu yandu ndun taktitun bi mana forme ko wiyete kon ƴiye forme timmuɗo wa swara wonti ma'aha wondude e makko kanko sonnajon damun ƴiƴan ba'da nuzulihi adi jippagol bobu hunkun adi yenu reedu ndu falaha haray hino wodani mo ahkamun nifasa kanko nde o konsidirta hande kadi ko ƴiƴan ñawori ƴiƴan ɓesugo wal muddatu dumunde nden allati e ɗum ɗo yatabayyan hino wawa taskede fiha e nder muɗum khuluqul insani tagu neɗɗo ngun fil hamli e nder reedu yagal ngal sarasata ashurin lebbi tati galiban ko ɓuuri ɗuɗude kon wa qallaha ko ɓuuri fanɗude e muɗum wahidun wa samanina yawman ko balɗe 80 wa in alagat sawni kanko sonnajo o feriki alegoy so heeɓi yanu reedu alagatan tawi ko heɗɗire ƴiƴan tun aw mudghatan ma ko huyre tawi timmali tagu ibnu adama taw lam yatabayyan fiha tata ɓangal e nder muɗum taktitu insanin suddegol muulegol waɗe e neɗɗo lam tu'tabar hara ƴiƴan ko yaltata ɗon kon ɗan ɗon taskatake ma yanzilu ko jippoto kon ko yaltata ko mbaɗa ɓawa ɗum ɗo mina dam immorde ƴiƴan haray ɗum ɗon considirtake ni fasan ƴiƴan ɓesugo par ce que hari wawali timmude lebbi tati taw bete wawali timmude balɗe 81 wawali timmude ɗum ɗo fuu muɗum haray ɗum ɗon considirtake kala ƴiƴan ko yalti ɗon haray ɗum ɗon na ƴiƴan ɓesugo fala tatruki solata on ɗon waccitata julde wala siyama wona korka few walaysat laha ahkamun nifasa haray ala namo ñawore ɓesugo wona o ñawore jargaɗo kadi oɗo wagutu kala wagutu ko yo salligo juula wondude noon toujours e uddugol e ka ƴiƴan ɗan yaltirta ɗon tanbihun muhimmun hino ɗo tanbihi wonɗo muhimmu wa huna hino ɗo mas'alatul landal yajibu hino waɗɗi a tanbihi findingol moƴƴa alayha e fi maggal ha jama on fama jente wa hiya ko wonata on mas'ala annal ba'da min al-sa'i wonde no yoga e sonnaɓe en qad tatanawala hiɓe ƴetta dawa an lekki liman'i sabu sakkagol nuzuli damil haydi yaltugol ƴiƴam filordu ndun hatta tatamakkana ha fi yo newano ɓe min siyamin ramadana immorde horugol suuma e fi hara ɓe ñawlaki ɓe yaha ɓe ƴetta lekkele fi kalgol ƴiƴan nan fiita ɓe ñawlu lewru ndun aw ada il hajji ma tottoygol hajju on ɓe ƴetta bi mana lekkele fi wata ƴiƴan ɗan yaltu e nder hajju ngun hara ɓe totta e hajju ngun fo fa in kanat silatki hadihi l hubub ɗen ɗon gabbe bi mana ɗen ɗon comprimeje liman iko fi sakkagol nuzulu dami yaltugol ƴiƴan ɗan muddatan dumunde wala tagu ta'uhu e bi mana hara o taƴitata e ɗan ɗon ƴiƴan liman e nuzuli dami ko fi haɗugol jippagol ƴiƴan ɗan muddatan dumunne wala tagu ta'ahu o taƴata ɗan ɗon ƴiƴan fala ba'sa hara ella labita nawuli ha ƴettugol killekki ɗon e ɗen comprimeje ɗon wa in kanat silatike noon taɗuta'ul hayda ɗum ɗon taƴay filurdu ndun ɗata an taƴande mu'abbadan abadan furay fa hada haray ɗum ɗon la juzu dago taako si tawi noon woni ko fi yo ɗum ɗon kopotun e nder dumunni hun seeɗa fi wata wi'u ella on kono noon si kun dumunni hun ɗon feƴƴi ɗan aroyay haray ella ala ƴettugol killekki ɗon si tawi noon ko yo kopu ƴiƴan ella ɗan furay hara ɗan aroyta hande kadi haray la juzu ɗum ɗon dagotaako illa bedini zawji si wona e dungaye ko ɗum woni moodijo on li anna hada sabuno ɗum yatarattabu alayh waɗɗinay e hoore makko ɗattu an nasal bi mana taƴugol jiidi ndin haray ɗum ɗon kadi yahoyay kadi ha kupa jiidi ndin hadihi ɗum ɗo jamalun ko laba ɗum e hadihi jumlun ɗum ɗo ko jumla bi mana min ahkamil haydi immorde ñawuje filade bi mana ko ɗum ɗo woni global ko ƴettuɗen ko e ñawore fiilordu mararna alayha ko rewɗen e hoore muɗum mururar rewande sari an yawnde en explicali moƴƴa e yanñali moƴƴa ko ɗum kanko cheikhujon o inni min abdoullahi kala yomi fillitano on wata fasiliha ko ɗum woni e fensutugol muɗum fensutugol fi ngal ɗo dambugal tahtaju hino hatton jini moƴƴa
ila waqtin tawilin faade waqtu juutuɗo ɓanon waqtu on juuta ko ɗum haɗi yanyen juutinen lakin siko woni yajibu hino waɗɗi alaman ashkala alayhi kala mo fi ngal dambugal jilɓi e muɗum shay'un goɗɗum min hay moɗo e dambugal ngal o min gayriha ma kala ko tawata jilɓe makko goɗɗungo koynal ngal ɗo dambugal haray hiɗen wasimo hiɗen landimo hiɗen torimo an yasalal ulama yo lando janguɓe ɓen ɓe ɓeydamo laɓɓinande fi tammen on permetali yen yanyu dambugal ƴiƴam ɓesgu e fiiliɗo e jargaɗo moƴƴa ɓuuri ɗo kala mo tawata famali ngal dambugal ma famali goɗɗe e dambuɗe ɗen ma yoga e diina muɗum kan wotaw uggino tun o huwa wotaw accu tun o huwa Salihu Fawzani wasiki on tigui laaɓanimo reedu min kadi Abdoullahi Kala wonɗo jangande fillitano o min kadi mi wasiki o mi laaɓani on reedu haray yo on tigui yahu lando karamokoɓe ɓen gollitiroɓe Qur'an e sunna ɓen fasa yajidu inchallah aray o tawa aray o heɓa indahum e jungo ɓen no inchallah si Allah jaaɓi ma yazilu konko wawata mo ittande iskalahu jiɓa e makko mo wondi on wabillahi tawfiq ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani hawrundi nangal mi torkema Allah hawrindinan min Abdoullahi Kala kala ko tawata hino moƴƴani lan ka gurdan an e ka diina e ka mayda e ka ɗaɓɓe ɗe an kala ko tawata hino moƴƴani lan hande e janggo hawrindinan e muɗum wata hawrindinan kala ko wondani lan e ninse e lette aduna e lahara wondude e dendanangal zurriya an wondude e dendanangal kadi ɓeɗo wonɓe jentade tafsir an on e jurriyaji maɓɓe ɗin bi rahmatika ya rabbal alamina ya arhamar rahimin wama iradati illa al islah